Hai menaze ting choma i awang ria me zai hai menaze Zeme man sage klumdle namai paike huzi kreuze medai ting kumchang na jang kai ji chum hama mai ting chog de rein sa Zeme ko gene polia ga radle North Eastern Manipur ge hazat kana kage ka klebe kakbok be pet blam ge na teti be kamai ting choge Muslim pe Muhammad tiken ka chebe pe ne Imphal ge na tribal cookie hazat megu hapai nir me punglu ze tet pet begine bugu authoric so ze prompat pangal leirak ka chebe bam ge inki mena nimlu ze hemi ne ruto ni de lei ze ka chele Za Indiaram gu Prime Minister Narendra Modi nen znaik paike huzi kreuzik chum ntakmaige haimana har gar tiranga campaign lam hangane mgu social media account kacham be Facebook me WhatsApp me Instagram me zane YouTube me ge three color India mgu national flag happy paina kai kam rahange rangai dele zakache dele za Indiaram gu Prime Minister na haimana ze social media account ramege Indiaram gu happy paina kai rahange rangai lu bachai su bugu social media account ka cham bige three color Indiaram gu national flag happy paina hele gai dele za ache dele za nete tiba ka pai ke huzi kreuze ka chumgane kreuze minge lungge ze hargar tiranga campaign tera hangedu rangai dele chipau ligum ze Indiaram ge klung malena haimana hargar tiranga campaign tet bachira hange mgu social media account ka cham go profile picture dp ge ze Indiaram gu happy pai national flags ne kaira hange rangai dele ze salei Zane Indiaram Congress ge psui tebe leader Adhir Ranjan Chaudhary ne Lok Sabha samka hakibi kige Manipur ge kaklebe pedbe teun saura hange partim leine herolu ze Manipur wanglu ze rally te rahang Indiaram gu Prime Minister Narendra Modi ze rangai dele ze ka chedele Zane Indiaram North East State ge spy bombe Alpha I NSCN GPRN mena India magu dei pipen chibe hingi Lorex na jesna Independence Day North East State Assam Nagaland zaina Arunachal Pradesh ge hingi magrahang kamke gaidele zaka chedele za Alpha I NSCN zai GPRN mena rolu za meeting bamza sam heki kebige India ramgu dei pipen chibe hingi Lorex na jesna Independence Day hingi magrahang Assam Nagaland Arunachal Pradesh ge kamke gaibiru namagza Alpha I mena namai ka paike hazi kreuze madai hamamai hegi inchet ket gena nchonai ka paike hazi kreuze minge hegi inchet surugriya ka changbe stage je nam za kamton rahang total shutdown te rahange kamke gaile je du ka chulei Zane North East State Manipur ge hazet knaka ge kaklebe kakbogbe Saudra hang zane state ge disi be te wangda rablam hangene Punjab State Congress menans nine takmai ge candlelight ntawluze rally bamje protest dele zaka chedele zachige Punjab Congress President Amrinder Singh Razane saje chuna Manipur ge hazet knaka ge kaklebe kakbogbe pet blam ge Indiaram gu government te kan samne ningting ge wanglagze kaudi bizigene chuna Indiaram ge zemena me klungmre me government te kan samje hanum te tawang di dele je kachuli za chirun magze chuna Indiaram government te kan samne magda da ba ile achelu kaklebe pet kan dibe Indiaram ge state cham Haryana me zane Manipur ge meze ningting ge wang kam lag zane ningting ge magbei bizigene Indiaram ge klungme zemenam reme chuna government te kan samje hanum te tawang di dele je kachuli za chirun magze Indiaram girun magze hala country ka cham brame ge du chuna Indiaram government te kan sabne Manipur ge kaklebe kakbok be pet bize pize ningting ge magbei bizigene zane chuna ra changje beting ti ze state ka cham ge kaklebe pet be Manipur ge meize de Haryana ga meize beting ti tatize teun somak zebam be bizigene zemena gi ki mine government te kan samje du panilung sia basamdu misonga ze pogai dele za Indiaram gu Prime Minister Narendra Modi ne Lok Sabha Indiaram gu sam ka kibi kige nda maige Manipur ge chuna hazet kana kage kaklebe kakbok be pet bize hazet kana kage disi ize tingthi gumje lung hege tnai ze bamdar hang haso hang ka kadai bige tei wang singulei je ne wangdai singulei je pasamdu het gaidele
Zaituna Indiram government te kan samaren chi hang banai anui puina Manipur ge kaklebe kakbogbe pet begine lungka hre me kage close saudra hang zene disi ibe tingti gumze wangdai hang anui haimena miklum genedu ning tawai kele kachebe Zeme man salam genedu chi changai dele Zaituna North East State Manipur ge hazet knaka ge kaklebe kakbogbe pen dote ze bambezdu close saura hange nangule ze Congress leader Rahul Gandhi ne du khachedele zena Indiram Congress leader Rahul Gandhi ne Kerala state ge hazik nana hange mbeitalu ze nznai nthagmai tingmui ge Indiram Delhi wangchangdai dele ze khachele Zane Indiram Chhattisgarh gedu hanai tingkum kumchan azang kaijig chum loigai rabsoge assembly election bambegedu Congress mene duwang daira hange hnum teuzen hagui leize Congress President Malik Arjun Khargi nens naik paike hazi krejig chum tagmaige kachedele the Indiram constitution zane democracy ndri pedra hange Congress meze makum tingkum kumchan azang kaijem dai Lok Sabha election bambegedu ngalauze Congress President Malik Arjun Khargi ne kachedele Zane Malik Arjun Khargi ne saje chuna Indiram government te kan same center mena Indiram ze te ko rahange te zela dele pos zegena zemena melena man tinglo ze ka chele zane makum wangka kadai be Lok Sabha election ge Congress me ze rezi te rahange te insap gai lo zane Chhattisgarh ge hnai kum tingkum kum chana jang khai je ka chum election bam ge du Congress mena diwang dai singule ze Malik Arjun Khargi ne ka chedele Zane North East State Assam Arunachal Pradesh Zane Nagaland ge ULFA NSCN GPRN mena India mugu dei pepet kan chibe hingi lorex nazisna Independence Day hingi mag hange rangai zane total shutdown te hange kam keu gai bebji gena chuna Assam ge security crime rame nting sangjala mui zane pa bam ka cham bige India mugu dei pepet kan chibe hingi Independence Day ka hingi bige ma duka klebe ka gobbe ngara hange ne du king ze chuna teu zela dele ze kachule zainen chonai ka paike huzi kreuze minge dam maige India ramgo gadei pepen chi bahingi lorex na jesna Independence Day ka hingi bige Assam ge Guwahati gene hingi ndi ze hingi gulei ze kachudele zai chige Assam go chief minister Himanta Biswa Sarma ne happy pai flag ze du chakkeu gaigu zain Assam gene minister gdi marames du chi ka hingi bige wangulei ze kachule Zan Assam State Disaster Management Authority menen znain tagmai ge saje chuna Assam ge tingrui ze hadui nai bigine zemena me lungka hre me mina changrex na zeminge changdai dele ze ka chedele zai chirun ne mag ze ingeu ki madai du hadui tingrui ze ki ge sangdip zigine mi hing bria ge hadui ze lo ze la le ze ka chedele zan Assam ge hanaikum tingkum kumchana ze kai ze ka chumge Siva Sagar district ge tingrui ze hadui nai bigine zemena me chai chang di bemina hang kreuze kana chang dele je ka chule ai gen na mai ka pai ke ji kreuze ma dai ting kum chana jang kai je ka chum hama mai ting chua ke dei re insa po baza loi gai dele pi gai zain king gai ni mele ne je to dele